Kakur lapang kala penlong e kador barba jong kakur kabala long hakalai terik unai rempang arajar arpun riu haka senong nong ra umroy hamadan football ka bahap hapo ka umroy unit. Haka tege jingalang la peli da uba tingshan lapang kumu chairman uba deiru haka juk kapor u presiden rangba jong kakur lapang pelun. Balabut saka jingkran pedang sobha da uba VG lapang uba dei vice president jong kakur layu dan ringkat langki para nungkit kam jong kakur ki bakentup ya uba Albertus lapang uba dei secretary kakong wan pendap hi lapang kum ka assistant secretary uba jobless lapang kumu treasurer bat uba wan kit lapang kumu finance secretary bat barok ki dekot jong ka CE kur lapang layu dan lang hakane ka sngi ki kinyi rangba ki kemi ki para ki persa bat ki wei rude. Hashwa ban sedang ya ka jingalang kila penlong da ka jingduai bat but sa ka jingkentiu ya kalama jeng kakur da u presiden rangba uba tingshan lapang. Haba ajing keren na kaliang ki kinyi rangba na kakur kila aya ka seneng ka kentu ya ki para ki persa bat kane ka jing penlong ya kane ka darbar ba jeng kakur ka long ru kum shipenta ban ya itu itau ya ki para kur ban long barbor ki baya it bat ki baya teli hapo kakur hi barok ka wei bat la pen pu pen ping ha kane ka sngi da ki jingruai bat ki jingshat jeng ki kun samla jeng kakur. Bat hakane ka sngi kila penlaj paj baru ya ka kalendar jong kakur jong usnem arhajar arpun riu da ki kinyirang ba jong kakur lapang. Pandai suka no objection and they the plan certificate balade verified da kakur lapang pelun. Laki ramba ko da executive committee. Kakur lapang pelun. Te hadin bakal plit si sejong suhai lang ya kejing tapti. Ini bisa ya keban kesannya ada dalam unit, buat ya keban kesan lu ya tekor pelun hi balok we. Kebala ya keban strike ya jimut juga ada kene. Buat nongkren ba misal independen lepang ira keren siapang kaji ram nanti kaji ram kuat jong doktor gigi lepang kursan tu men berang ba ujungnya. Namun ban ome kata ban preserve ya legacy of the leadership. Aku rapang dengan ada belum kekor kepada Ahmad. Akhirnya gua juga susah kadar. Dah gua ungguntan Ahmad bagi permi MLA bagi kesan MLA kembali para uno ko demi kuat banyang banile ina kam ai ko nila kesan. Met penusing bahkan legacy kepada peteng Dr. Didi Lepang kanya roteng hadu apihana hadu bikun dikti jompi munahane bukhat di Dr. Didi Lepang
Menurut peningkat itu, saya delegasi ke Jombak lapang kalai sawi beri. Tak dibalik itu, tiga ini kata nampu alih ke banjar katanya kata. Dengan om itu tulisan. Dari mama tu memang yang tanya jinsa. Bani lupai. Ngin strict ha, kilapang ginsahi kilapang. Kila ay cek lapang, ngila include bagi dia kilapang. Wat no maong ba uta Mr. A, Mr. B, ngin wan na kasukot po kita kikur lapang. Hang ne, datang kikur lapang. Mla banyak sek jaktung. Kalau keluar bahaya kinong kitkam, ladalong kung ne kumdan jimut, ini ban kitkam kung kinong kitkam jong kakur lapang. Wat suwe nga kamdom kendiat nama ba, kipen mi ya kakot kabataho, mano, kipen skem ya kata. Ladami da ukur lapang, utemen kur lapang, ubat ho yang atu kokot, ni pediang subahaya ta. Markitit kamha. Hendai pediang tho da mano, sirkulit hang tu, penhe yo hang tu. Kapomla ban pediang. Kalele ruan. Quality is best, in kwa ya ka quantity. Yo biong kwa bun pait mo. Kani kamde ka politik. This is not politik. Hindi ba nila politik at kakamkur. Kamkur kayat kamkur. Ila banyak sek jaktung baju yakam thomut thomat deban yo yaka ngan ong api hang ni kiat kanong si hadu mentagi singim padang ni isong ha ngitip sai ba kinong si ngekam tambah kinong si kisah kinong si abadon to ko lapang kinong mat henai di yakam pur kadang kimau pria hang ni kesi gimi kita kimau nai. Mana apa pun kumpul kita mau naik penlong punya, penlong kilapang. Upah tu ngata, cakendok mau naik, namaram, nasional mau naik. Dalam bagi kiri, ya kan subang tu bersyukur lagi kau. Ada dalam bagi kiri dengan kami kesong-kesongan nadusan. Kipai rakur bagi ngongti, kene kasengkur lapang pelun, pure lapang.